Samit Patra uway na kinangilam trong kaseng BJP ula tho ha ke Twitter trong ba ke BJP kan kershan ya kaseng NPP na barok ki konstituensi ha Shillong Batura Parliamentary Constituency bat kumta kan ombu kertong setia batnya kun ya kita kisuki Lok Sabha na po jela Meghalaya la tho shu ba ke BJP kan kershan ru ya ke NPF ha Kualtar Manipur Constituency bat kumju ya ke NDPP ha Nagaland ha kini ki election Lok Sabha arjar arpisau bat ulat ho ba katai kadai kat bakum ke cingta jong presiden jong keseng BJP JP Nanda Xi Jinping kane kalong kum ke jing siu kaliang jong ke BJP ya ke NPP hadin ba ke NPP kala pembena bahkan kersan ya ki kertong ke BJP ha ki arteli ki konstituensi ha Arunachal Pradesh bahkan thum ya menteri sarkar pedeng Kiren Rijiju bat sa uwai pat UMP Tapir Koa Hakaju kapor ngim singau palaya kane kajing pebara jong ke BJP namar ke NPP kadon lang ha kasyatri jong ke National Democratic Alliance NDA bat ke North East Democratic Alliance NEDA bat nalor kata kini kiseng kia trilang hak ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA nadu usnem arah jarkat pra bat haduk menta hapo kecing jong keseng NPP nakaliang unong ilam ke BJP bakmi ya ke Meghalaya Dr. M. Kumba ula pentip baki no ilam na Delhi kila yo ba ke parti BJP kami don cingkermen ban penyang kertong ha Meghalaya bat dai na kene kadau bakalarai ban kersyano ya ke National People Party NPP katkum ke jing ong jong kara jong ke BJP ban om penyang kertong ha ke election Lok Sabha na Meghalaya kalami hadin ke jing kmi binia ba ke parti kan ompoi syakatong kumta ngilarai ban kersyano ya ki arngut ki kertong ke NPP na baro atli ki konstituensi ke Shillong Batura ngilati kena ba ke BJP kan ompoi syakatong lada kaya kun ya kene ki election Lok Sabha ulong shuwa bangin sim ya karai ngila pensyong nong rim ya ke jing yo wot ke parti ha ki election Lok Sabha arjar kendai arjar khat saw bat arjar khat kendai ha Shillong konstituensi bat Hatura konstituensi kabalai kun tang house nem arah jakat kendai nalor kane ngila bisaru ya kejeng yok wot hak election MLA arjara arpulai kabalane hi kumju lada ngin penia kertong da kebasai ngimdon ya kelat banjob namar kamdon kejeng kiu hak kejeng yok wot kejongi habangi don lang hak ke sarkar jela kumta ngila rai ban kersan nok bej ya ke NPP kejeng ajeng kersan ke BJP ya ke NPP kadai ru namar ba ke NPP kadai ke pekersan ya ke sarkar NDA kabalayalam da ke BJP hadalhi ka NPP kan penyang ya ke kong Abren Selongdo kum ke kertong na ke Shillong Constituency bat ya ke akat hake sama na ke Tura Parliamentary Constituency bat kini mentah kin yo ya ke cingkersan na ke seng BJP haki election